Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-kampanja tal-European Trade Union Confederation dwar kif l-Ewropa għandha bżonn żieda fil-pagi hija waħda li hu jappoġġja. Huwa sostna dan meta kien qed jindirizza l-Kumitat Eżekuttiv tal-Konfederazzjoni Ewropea ta' Trade Unions li preżenti għalih hawn mal-200 delegat eżekuttiv. We support obviously your campaign of the European pay rise, that Europe needs a pay rise. And we are supporting it because we are doing it. And so it's not about cheap talk, it's about hard actions. Huwa fakkar fl-impenn tal-Gvern Malti li tiżdied il-paga minima u fakkar ukoll kif il-Gvern diġà ħa diversi miżuri li jgħinu lil ħaddiema. So over the past 4 years we reduced taxes, we boosted investment, we reduced bureaucracy and helped the industry grow and invest further. And that led us to a number of social initiatives, such as introducing the Youth Guarantee without the help of European funds. Irrefera d-dikjarazzjoni tal-Papa Franġisku fejn qal li dawk responsabbli mill-ħaddiema huma obbligati biex jagħmlu minn kollox biex kulħadd jaħdem, jimxi b'rasu mollija u jaħdem għad-dinjità. Fuq kollox qal li jekk kif il-ġimgħa d-dieħla l-Unjoni Ewropea se tiċċelebra 60 sena mill-eżistenza tagħha, l-Ewropa għandha ġġeddet lilha nnifisha u tpoġġi l quddiem idea ottimista tal-Unjoni Ewropea bid-drittijiet soċjali jkunu pilastru ewlieni fl-Unjoni Ewropea. Main pillar should be the issue of social rights. That Europe without social rights is an estranged Europe. Is a Europe without soul, it is a Europe without purpose at the end of the day.